Hai guys, kembali lagi di kita oleh antara Satria dengan Angga F. Sejaid. Oke, kali ini kita membuat video tentang Sunda versus Batak, Medan versus Jawa, antara Banci dengan Kaleng-Kaleng. Yuk, lu kenalin anjing. Maksudnya siapa kaleng-kaleng teh ulang ngomong Banci eta mah. Maele, Siapa? Ini meuli bukan sendal ieu sabaraha? Kaleng-Kaleng. Meuli sendal ieu sabaraha nih? Oh, puluh sana kotor 10.000 dong. Soal setim per bola 10.000. Aing keur meuli sendal ieu 2.000. 2.000 mun teu salah mah tapi second 2.000. Abang. Nah, so maber na menjual ya deh. 2.000 siapa? coy. Wah, ini bejaan 2.000 sendal mah. Beda teh. Ang maber natin na menjualan. Ali nga busuk meyang. 1.000 pinang lakyo tanah. Terus nya nyoba beruk teh beruk. Maka ano kutse 1.000 pinang lakyo nga busuk. O to mo kan 2.000 siya nagopek do. Ari beberuk teh nu osok Gila, aya semua. dina balong. Di siya nagopek do. Belut gede kan osok aya dina balong ngaranna disebut beberuk. Mun di aing mah. Oh, mabar 10.000. Cocok tuh sudi. Made kita penor dang bapak mo. Made sira betar penok ko dang bapak mo. Kan gopek bela. Nyerocos bae bejaan beberuknya nyawa teh beberuk mah Ah, bapak mau tuh darah ku. Ya. Emang mati sih lo pek-pekku. Apa pek-pek tuh saya dulu. Naon sih ngomongan aing teu ngarang ki, eueuh. Apa lama rokok tayo rokok nih, oh sis. Tidak. Nya tadi geus madang kan. Oh. Apa ya kau sis? Jeung naon madang kan? Ah, apa ya kau? Sonar do sis. Bolo itu ro 2000 nakan jalo mo tuh kita miser go pek naik. Dari lalu suri Aing sama. tadi nanya geus madang teh encan. Ngerokok. 1.000 bob. Tadi lalu sudah sabarang. Bisa lain. Oke guys, thank you. Thank you. Thank you.